Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yo, of course, no I care a lot, of course, in Gagasha, na man loya. So this time around, of course, logo see, yaka mageva manjin. So if part one, I'm gonna say when look chat, of course, le marven ka man loya. She important to go for me one of that video, guys. Very, very important. She nen. Yo, so see, chat is in the marven. If you get the gamu, isa kune, hengu isa le ka mageva. Before show, I single ne file ya rock ya man loya. Enganya just very very so Rokoli, as you can see, Gagasha, of course, if I post a proof kwalanku, you costed 10,000 rand. Nukumina I should come guys who spend money with that wedding. A lot of money. Yeah, say nala, of course, asuka kwale mariveni nala vafamba nala homa ya say yakwene say ifike ikongoma kwene kama geba nala zuma in say ngena kama geba kambe iconic yini mageba yitiwa ngopfu stadium leshiya ya ingaba shona ku vanhu va kota ku swona ku yeah. Okay, as you can see, list them shele kama geva lexi. Lexi votala, of course, va ka krema xona. Why nga xi vota na King Tsinya? Then of course it tlhe hinde ku hey, avuxeni King Tsinya, mi pfukeni King Tsinya. Yeah. Yeah, so of course, Gagasha, of course, amukela mhani luwa le ka vona straight, le ka vona hinkwenu na ku tiva le ka Gagasha le. So that event, of course, I endlelwa a ground ni leyi nga kusuhani le ka vona le. So yeah, I vete ni nghena, as you can see, you cannot decoration a yi ri blind, a yi ri top. As you can see, kwalani swilo a swi ri kahle. Tanihileswi na dyamba ri ba namuntlha, the maximum temperature ku ri 39, as you can see kwalani. So na ti-aircon a xi provide ni Gagasha kwalani. A xi nga compromise zange ne a xi endla swilo swa proper tanihileswi swi Gagasha, of course munhu u endla swa proper ma ri kona ma di-aircon kwalani. So swi ri kahle, decoration a yi ri kahle, sweswi mi switoko a ku ri swa traditional, that's why mi swi vona swi ri kahle, swi ri mixed na traditional kwalano na mhaka leyiwa. So original attire Gagasha yale, as you can see kwalani, leyi a fika va mbale yona however nga hambanangi yona, mara swi kona swi ta hlamuseriwa kwala xikarhi ka video ku why hi nga n'wi vonanga, of course, Gagasha ambale this attire ma vona mhaka leyiwa. Yo, everything going on, of course, as you can see kwalano, a ku ri loko, of course, Gagasha a ri karhi a nghena na ngamu yena va kha va suka kwale ka vona. Of course, this video, so you can manager Pilan na Chavisi MC hi vona va nga ti teka ti-videos leti. So of course kwalano va kha va nghena, as you can see kwalano, a swi ri kahle swinene, masa tia ti lavela ngopfu swilo. Drip check. Xikipa xa Gagasha, of course, a ku ri Gucci lexi costaka, of course, 20,100. A xi tirheki mina, xi tirheki. Ntango, of course, leya Gagasha Christian Louboutin leyi a yi mbarile laha, so swi komba ku ri an import or la South Africa vo yi importa kunene, as you can see. So a hi vona ni converta this amount, hi vona ku yi nga va yi kha yi costa mali muni. That's sure a yi mbarile Gagasha. I don't convert. What's happening? Between 20,000 and 30,000 an import nga va ku na tin'wana ti-additional fees ngo yi vula kwalaho between 20,000 and 30,000 rand. So of course wala va kha va continue va kha va nghena hinkwavo va ri ku smile na va ri happy. Gagasha ni swi vonile ka previous video kha xi smile swinene. So a va tsakini swilo swi ri kha swi ri kahle. Ya ndhawu yi ri proper, as you can see kwalano a kota ku va hi vona kwalano. Ya swi ri kahle ende vona va humini hi xitalo vhele ma ku tele vhele ku ri ka open area, na ku ri open, so un'wana na un'wana a kota ku va a kha accessa. A nga zi kula swo buka la ku fanele ka tende leswi swa ti-RSVP lawo ya la as long kuma space ma na mhaka leyi ona security, as you can see a ri kona. A swi ri kahle swa pfuna swa security, guys, because ka ti-event ku na swo tala swi humelelaka, because I know swa ku na ti-enemies, you never know ku vanhu va plane yini ma na mhaka leyiwa. So it's very, very important, guys, n'we mi nga ta mi kha mi cata ya ni vona na security na smoke machine, guys. Vona ku na smoke machine la a hi tlhelanyana ndzhaku nyana la ni vona smoke machine la kha xi humesa na musi la ni kombela ku xi vuyisa nyana, as you can see.
a ku twa swi swa proper as you can see ma swo smoke machine xi ri kona ni ku mina a ku boha swa proper guys a xi sete standard gagashi la a xi bela ku dlaya na mhaka leyo a swi ri kahle swinene yeah. Of course va tshama hansi as you can see swi ri kahle swinene va lava kwalano swi ri kahle gagashi wa zipa kha nyumanyuma laha mi nga mi kha mi swi vonile yeah tanihileswi of course the most important thing laha ku va ku ri ku nyikela makoti se a ku ri yona section ya kona leyo of course yo kota ku nyikela mara ni voni na smoke machine lexi laha no tlhela mi komba ka boha xi ri kona kha xi yi bala a ku ri swa manyanga guys Chicken, where is it? Ni kombela that smoke as you can see there. You see the smoke. As you can see, I'm not shop proper. Guys. Standard dish, guys. Standard dish. Standard. I'm not shop proper as you can see. I've written it full, of course. Of course, hayi la hi vona hanyiwa ngamu la ngamu ya gagashi so hi vona of course lava a va n'wi heleketa so ngo khatakhata kwala hi twa ka va kha va ku yini of course hi helekete wena n'wana boti a vukatini yeah hi tise wena n'wana boti ku ita sala la amutini wa ka Nyenyana n'wana boti a tshama swi loko a ya vatsonga ni ma swi to gagashi a hi mutsonga na yeah okay muti wu akiwa hi n'wansati wa ku tlhariha na swi tiva ku n'wana boti wa mina I tlharihini ni kombela mi n'wi bela mavoko Novorolo, of course. Novorolo, she was emphasizing ku munhu wo tlharihela so she believes ku vukati byi ta ya mahlweni of course munhu a nga ta khata ka ti-decisions ta kahle munhu a nga ta ya swindla swo flopa and stuff like that okay yeah of course from there va tlhela va kombisa one of the crucial points swa humelela and swa humelela va fike va ku ni kombela ku I nga fiki I hambanyisa mukon'wana wa mina na vatswari va yena azovhede so swa humelela mi kuma ku loko se munhu a catile mi kuma ku ku va na ti-problems mi kuma ku i tekeni nsati la ku swi yini majena se hi humese vo ma 200,000 rand se mi kuma ku ka ha va ha ri ku twanane na vatswari se mi fike boheka ku se vekisa bereta na vona la ku swi endlisa ku yini humese timali munhu to tala so swa humelela mi kuma ku se ti-relationships ta n'wana na mutswari mutswari wa xisati of course ti hetelela ti nga ha vangi kahle because of that so yeah yin'wana ya ti-points ta kahle swinene hopefully swi ta fika swi famba hi ndlela va nga holovi na va mhani le ka so naswo swi tlhe swi leha na kwala at times ma kuma ku vo mamazali ho va nga problem so guys this matter is very complicated hopefully swi ta famba kahle in that regard ku swo swi ri complicated mi kuma ku minkarhi yin'wana ku va ku va mamazali va nga na ti-problems ngo va fika va causa that problem and then of course swi vheta swi endlisa sweswo nuna a teka nsati a chuza nsati over mhani ma swo timhaka ta kona yeah so official of course va ve va n'wi siya yin'wana ti-points leti ti nga important ngopfu of course officially okay se marito yo hetelela n'wana boti hina hamuka yeah sala kahle na mukon'wana wa mina sala kahle I hlayisa nuna wa wena mukon'wana wa mina ni kombela I hlayisela xipopani xa boti wa xi vona ku I xipopani as a leswi of course va kha va kombisa swona va kha va kombisa ku hayi va amukela of course makoti tekiwini and va n'wi siya okay yeah and then from there of course na hahani wa gagashi obviously vona fike of course va amukela makoti so section leyo of course a yi fike yi tale so of course na hala ka family ya gagashi va cinile mara la ku ve na chiza xi nga fayeka strong as you can see kwalano look xi cina ku swa the man a xi fike ku fika a xi rhumela laha a xi fike ku fika crowd ni vona yi kha yi rasa so a xi fike ndhimeni xi cinini swinene of course a ku ri ska side ra hala ka gagashi hala hi vona of course va amukela makoti ni nga duku va related na gagashi na mara a xi fayeka chava a za a xi nyikela 100 rand as you can see kwalano ya hi ku swi vona ku a xi fike ndhimeni look a xi batetaka nkovani straight so a xi fike ku fika ya a swi ri kahle swinene I'm sorry ku va ni khandziyela henhla ka video because we cannot hi nge vekeli sound straight la swa hlupha swa tisawu alright ya a hi hindzeni of course ya ka hahani wa sayiti ra hala ka gagashi
Hallelujah. Loko na ha vula leswi mi ba mi kulungwana hi ya amukela makoti eka ndyangu wa ka Nonyana. Makoti loyi i huma a ri Amerika. I'm sorry guys. Very huma America loko mina hi fike njhani laha vani Hallelujah. Makoti loyi i ya a phazama xihahampfhuka laya. Loko mi xi vona xi tumi tlharitshuri a xi chucha xi matsatsa lexiwa. Hallelujah. Xi huma Amerika. Gagash kasi mi teka America hina hi nga swi tivi a hi nga ri aware kumbe swona a rezi timhaka ta kona. Hallelujah. Ntombi leyi, hallelujah. Ntombi ya mina i sekaya. A wu lahlekanga ka ndyangu wa vukhongeri. Hallelujah. Mara i khongela i karhi i tiva ku wa dya. N'wana wa mina. Hallelujah. I amukeriwile hi mandla mambirhi. Ha ku rhandza, hi ta ku rhandza hi laha ku nga heriki. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Hallelujah. Amen. Hayi yi amukele kahle as you can hear kwalano and munhu wa vukhongeri, so I'm sure va ta kumana ngopfu na nsati wa Gagash because na yena munhu loyi a rhandzaka swa vukhongeri, so hayi va ta kumana kahle swinene, so yo swi ri kahle, it's good. Yeah, so Chavs MC, of course, if I come to you got Gagash na man look down on because they are one now. So if you come to show this time around, kutaula la Gagash and so of course Gagash is if you again. Since say intra Gagash. Bona me intra Gagash. Ai pele ni mavoko na makwela na mkulungwani amukela tata Nonyana. Imtoko wa tito njani. Production the home of music, baby. Here we go. Asante, here we go. Asante, let's go. Asante, here we go. Asante, here we go. Asante. Hey, Asante, chumi kichete. Oh, chumi kichete. Oh, chumi. Asante. Thank you, my selector. Thank you, my selector. Hey, that's it. 17. That was powerful, guys. I did many MC, guys. Yeah, I couldn't. Yeah, she na energy like auntie how he does it. Very much. Are gifted kasi shukar. You can't understand how he does it. From the Timani family, Uvami, Amkerile, Lontanta Mitchell, Association of Senti Malamaya. They were hanging on the Nonyani, the Tambania, Tanabanga Kolamuti. Every Uvaka, every Pamela to Hove, Koni, Cosma, Yanama, Chala, the contract to Joseph Soul, on the champagne, Sessia. So, Rafaku's name, Kuhamini, Charlie Satosa said. You know, itu kan satu saya ko show nero sampai rogene arka samaro saseki, okay? Nanti dong, abi abang kita kasar banan satu. Kita cuma ini apa itu sekali atas berjalan. Ay nanti. Juga belum tahu banan logo. Nda kobe edzi. Moment shwa ke xibedhlele nakona of course vana va nga swi expectangi Gagash va nga teka munhu wa straight kahle kwani munhu wo groove sa va expecta vana va mabodele tinhlokweni wa tiva of course va ti sava like that type anto ni nga yi hlamusela njhani that type type leyo le byaleni ya hi nga swi vula that way type le byaleni type leyo munhu wo tshama ri byaleni so munhu ti nwela byala xilovekelo xa n'wansati xa byala those type of ladies mi tshama mi kha mi va kuma byaleni va lava mi kuma ku swi simple no hi nga n'wi teka mi famba na yena n'we mi ti nwela ku byala of course mi vona mhaka leyi mi famba na yena just like that ami lava swo swile mabyaleni ami yazi n'we ami lava ku vona growth ya mina Ama nga na ku vona mhani luya. kona ku ri antisi a hi tseketseriwini mhani loyi
and then futhi ntsongo a thekwa hi that other lady hinkwenu ha n'wi tiva that other lady a nga fika katsanga ngama ya Gagashi for no reason vanhu va na timbilu to biha ku ri nga swi vona that's why mina ni tshembi munhu mina guys I don't trust anyone because na swi tiva vanhu va na timbilu to biha okay. A lot of things has been said, but she stood by me family. I go away. Yeah. With my imperfections, once I'm carried. So she never saw. So of course she was aware of Gagashi not the gig, and the means also she never tried to change him. A17 because that's where he makes money. That's his business. Swa ti gig business ra yena so a nga zanga n'wi cinca that way so swi kahle ku va munhu a va na partner leyi n'wi support-aka leswi a swi endlaku ma vona mhaka leyiwa yeah okay. Competition negative going further. It's shit is a ku ri nuna yena I munhu wa njhani. Yeah. Yes, boy. Energy ti hlangana i loko va bomo. So that's it. I'm sorry, let's show this social media. With the future. The future is very bright. And I had to work about one thing. So me guys, guys. I don't understand this thing woman eating nyoka. So the biggest problem very nyoka. Na mina leswi as master T loko se no hetela na again something tani leswi ni nga YouTuber vele va ta ku na nyoka vanhu like I don't understand that perspective me so swo kahle munhu fika hluphe swo in other words munhu fika hlupheka leswi ku laveka ku swona la ka gaza la once ze ntlanyana swin'wana swintsanana you have a snake ni swi twisisa I don't understand it. Information here, it's a problem in South Africa. It's a problem in South Africa when you raise such kind of things. It's a problem. I didn't take it. Of course I do commission la so I na video na as you can see kwala no of course it is in Gagashi as you can see the two kwala no akundwa swi proper that's one vula hey I'm just low cost ngo okay, how do I feel? I actually come on go so ya la mai ngati sa bona la niwo. Ni feel I don't know. I don't know. I ni tani na ku tsaka ngopfu. Amoyeni wa mina ku now it's the beginning of the new chapter. So wani utasungula kuona the changes. Avuton'wini bya mina. As of very normal akaze ka ni the explanation because I say in one month basically swi vula ku ifika sa focus ngopfu ka ngama like even way more compared to his family swi fika va kha focus ngopfu ka nsati that fika na shift yo karhi yi va kona la yona mhaka leyiwa na family wa hina mara se va kha focus ngopfu ka nsati you must give her more attention yeah I tula this section. Swinene loko xikwembu xi nyika wansati wo tlhariha wo saseka wo faneriwa wa mali xiko wa mali loko mina hayi yena timali munhu of course a swi tiva hinkwenu ku loyara a hi xihundla ku timali munhu ti kona we can see ni loko vona i BMW story we can see na V-Class like even a car a property yeah munhu loyi a nga na timali munhu a xihundla sweswo hayi hi ku mina mete loko yi nga talanga mara hi ku a ni ri mutantani tlimba laha loko hi ku na munhu na mali a ni nga mi tiva n'weha okay
xikwembu xi endle ku rhandza ka xona a yi enjoy xona lexi xin'wana byi tele ngopfu na tikhoto ti tele ngopfu mara a ni voni ku mhaka ti kuma community se fika ku a nga ha voni ku va ta byi kuma bya lebyi because ku ve na problem so i yini problem leyi yi nga ku va kona master T a hlamuseli Gagash hi ku swo swi nga endla ku se hi n'wi vona ambale so i khale ni kha ni swi khipa hi mystery so mara a hi twini ku ndleke yini mhaka ti kuma community hi ku maholova yes that's true wona i kusuka kona a twa khwiri leswi a ta endla swi swin'wana as you heard so ku na loyi a nga fika a susa nyimpi mayitwa muzimhaka leyi problem swi disturbe ngopfu na swona a swi leyi leyi durha ngopfu leyiwa a yi ku ri ya minkarhi liya mina na wena liya j ma vona so liya a ku ri ya ku fumecha mamata ya mina se a vona sweswi ni vona tifoto ta mina swi swin'wana swo ka swi nga swa ku misbehavior so ku na munhu a nga misbehave so swo ku mpahla liya swa ku somehow maybe na yena Gagash was involved ka sweswo swi kha swi humelela kwalaha se swi hetelela swi endle ku mpahla ya yena yi thyaka ku a ni mi swi vona ku ri white so leswi nga fika swi humelela so ku ve okay in overall ku ve na nyimpi yo karhi ku ve na munhu loyi a nga fika a khosa nyimpi le ka va Gagash leyi why a nga hi nyika ni context hopefully ta endla live Gagash hi ta twa more I know mina don't rest comfortable things loko i nga ti tiyangi it's okay chakula na kwala my friends thank you very much Vilani Chavi mitele loko ni languta laha tenteni thank you ku va mi tshikile leswi mi nga tshika mintirho ya n'wina mi ta mi ta sapota rirhandzu ra n'wina mi nga ri komba ni le ka van'wanyani mi khensa swinene sati ya le tekile azishe andzani mi swa nchumu guys hi leyi video na ku hi fambisele ku hey n'wana a nga twi no ku hava sati i tsemi leswi Gagash walowo a mi swi ku vulavula a ya tshama hansi that's it a nga ha vuya nkambe ku ve ku nghena performance obviously we cannot put that performance here tani swi mi swi vona ku very very a yi focus ngopfu ka manager Plan and other people here hambi ni to it's his friends or what as you can see ku ka ku teka photo kwalano as you can see kwalano leswi ka swi endleka kwalaho mavona mhaka so yeah of course a vutisa Gagash a word of the day leswi of course hi nga ta kha hi tela swo hi twa ku Gagash i te yini word of the day ya yena yeah okay mi ri twile word of the day njhanganya ta tshama yi ri njhanganja yena se i tekile Gagash nga MC of course so ivi wa fambisa his own event of course a kha introduce the artists ka his own event so hi leswi loko ku ri amukeza subscribe of course congratulations to Gagash ku va i tekini mhaka kahle swinene loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe hi mina Gagash hi mina xava tiguchi hi mina mani na wena lowo xava tiguchi hi mina Gagash hi mina xava tiguchi hi mina mani na hi mina lowo xava tiguchi ta original hi mina xava tiguchi hi mina mani na hi wena lowo xava tiguchi le nyimpeni mane ya ku xava tiguchi